Tħabbret l-espansjoni tal-bini tal-kumpanija rinomata Price Waterhouse Coopers li ser twassal għal spazju miftuħ ta' 2000 metru kwadru. Kumpanija li bdiet bis-settur tal-awditjar u llum il-ġurnata tħaddem ma' 650 ruħ u ddiversifikat f'numru ta' servizzi fosthom dawk ta' assigurazzjoni, legali u taxxa. Din l-espansjoni tal-bini saret bħal Qormi stess li ma' struttura hija magħrufa bħala l-Hub li ser toffri l-opportunità lin-negozji sabiex ifasslu l-idejat innovattivi tagħhom kif ukoll joħolqu post għal ħsieb kreattiv. Sadan it-tant din l-espansjoni fil-bini ser tagħmilha aktar faċli għall-kumpanija sabiex tkompli tadatta għall ekosistema tal-ekonomija. Dan hekk kif iċ-ċentru ser joffri potenzjal lil dawk is-setturi li għandhom x'jaqsmu mal-blockchain, mal-analytics, kif ukoll disin tridimensjonali. Apparti minn hekk il-kumpanija għadha kemm investiet f'laboratorji tal-informatika sabiex bekk aktar studenti kif ukoll ħaddiema ikunu jistgħu jitħarġu bl-aħjar mod possibbli. Tkellimna ma' David Valencia illi jokkupa kariga għolja fil-kumpanija fejn esprima s-sodisfazzjon tiegħu li permezz ta' din l-espansjoni. Price Waterhouse Coopers se tkun qed tinvesti kemm fiha nfisha fil-ħaddiema kif ukoll fil-klijenti tagħha. I think it's really exciting. I think it shows PWC's determination to invest in its people and invest in its clients, and hopefully a space like this will help our people and our clients innovate and create, because the speed of change is really rapid. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Innovazzjoni u l-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri li ħabbru li qed isiru diskussjonijiet mal-Università ta' Malta sabiex ikun hawn korsijiet li jħarġu lill-istudenti fil-qasam tat-teknoloġija tal-blockchain.